Agi ti Sarsarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulime ken agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo an napaulwan. Ti datdatlag at takuri. Idion una na apanawon og Bing, addamay sa abaro, amanagan, kanlas. Ulilan ni kanlas, isung agmay-may sala ang daytoy nga agpibiyag. Aggatgatang daytoy iti bote kan landok. Naanos ni kanlas. Inaldaw daytoy nga agtrab-trabaho tapno agpiyag. Uray no kastoy laeng ti trabaho na, kayat namet ti guminawa iti piyag. Kat iti naminsan, amapan na ilako, tinagatang na abote kan landok, kat... Apay ayang ay subli-subliyo diti unag ti pagtaengak day tatakore. Pulon, apay nga impurwak mo ijay ruwar ti display diti balay at akure. Jak kayat dito unag ti pagtaengak day tatakore. Ayan di babaunan. Adutar aramidan na pulon. Jak kayat na makita pa'y diti unag ti balay day tatakore, ah? Hanggang sayang, kadaanan at akure dayta, koleksyon ko. Ngam isumat ti kaalasan a display. Ikan kay ti paggatang mo iti sa balay atakore. Saan aday ta narugrugay? Apay dito takura nakawara dito iruwar ti pagtaangan ni Sir Pulon. Kanlas! Ay, ma'am! Nakitak da ito itakura dito eh. Ato yo. Imbel lang ni pulon dayta. Anya? Narugit ka nung amin. Kung nakakasta talaga, taantigo kat nga rod. Kasta ka di? Kayat mo ka di dayta? Ha? No kayat mo yawid mon, kukwa mon. Ay, sige ma'am. Iyawid kon, tasayang mat na may bulang. Aywan, umay kakadagla ko iti bote kan landok. Uwan ko ma'am. Ado kaming tinagatang ko itang aldaw kahit. Sige, mapan ka nga rodan. At dajay kahera iti opisina. Tagkapo ka man gaya man na nagilakon niya. Uwan pare. Talaga saan ka sumarsardang nagtrab-trabaho? Anya nga rod. Awan mo't sa baling aramidat. Sumurot ka kit di kada kami. Sa dino? Agtakaw tayo kit di. Ah, Nalakla ka pagkwartahan. ay, saan? Jak aramidan da ita. Kait, anya ti kayat mo? Agan-anos kalatan iti kasta trabaho? Pure basit ti kwarta dito eh. Basta sa anak nga agtakahaw. Makaamu ka. Oh. Anya dito nakasupot ng igyo mo. Ay, takuri. Yawit ko man, taimbel lang dagiti boss ko. Anya? Nan, kita man. Na. Nagdahan mo tanday tatakore. An mo kumangay. Display Kayat mo? Kukuha mo? Ay, saan? Pagan-anok nga dayta. Kwarta ti kayat ko. Saan na dayta dahan na takore? Agawit kan? Saan? Dumagasak pa di balay damina. Jar armam. Uy, Aywan, adamot nakita nga gar-aram ken kuha na sa bali. Baknang sika. anya? No syakti sika. Lipate kun ni Mina. Saan asika ti lalaki akayat na? Naimbag amalam mo, Mina. Oh, apay ngay may ka? Anya ka di ti gagara ti baro iti balasa nga kasken ka. Sana mabaling nga umunag ka. Tada papanak. Anya? Adda agur-uray kanyak. Dayjay ti kutsena oh. Ited ko lang kumakan ka daytoy atakore. Anya? Ananwak kumaday ta atakuri. Nagdaan ka nagrugit. Diyak kayat dayta. Anggam no napunno iti balitok, kayat ko. Imposible mo ti babagam, Mina. Saan ko mapunno iti balitok ken diamante daytoy atakore? Iso nga rod asaan mon nga ited kanyak dayta. Ta imposible nga awatek dayta. Kasta ka di? Kan di kakayat.
Iso asaan kan nga agsubsubli dito'y balay. Puro amin malas tinapasama kanyak itangal daw Ang sa nabali. Tanakalakwak iti ado abote kan landok. Ay, pangidulinak nga takin ka atakuri ay. Kuno ilakok langan. Ang masino kumatimayat agumatang nga iti dito atakuri. I-display la dito isilid ko. Ang may mayat no linisa ka. Uwin. Bugwak na lang tap nagsubli ti kinasiling na. Danong kan sabon ti kasapulak. Ti sabon na kan danong. Sumil-silingan. Asino pa'y kumatimang ibaga nga antik ka atakuri. Aglaman na, tadinalusan na. Ada nagsaw. Ada samot nakastrag dito yung kalapaw ko. Asino ka nagsaw? Di nakbut-but ngayon. Siyak na ito'y. Yay takore, adinalusam. Agsaw ka? Ay, sana pud na ito May salang na ito tagtagainap. Sana pud na. Agulimot kakiti, katdanggan na. Anya? Nabayagan apanawan. Idi pinagbalin na atakore. Jay bruha, ijay lugar mi. Ha? Aging ka, iti nakaumayak dito'y lugaryo. Sana pud na ito Kat ita, tanabiro ka na. Kan nakapagsaw akon. Patsyak, dandani akmatan agbalin. At tao akaskan ka. Anya? Iso nga anusan nak pumapay. Gayam akan las. Kat no maanusan nak. Tulungan ka. Anya, dayta may sa atrak ti ilako ni kanlas. Ni, kaslasan ka amamate. Ay talaga asanak amamate. Kasano ko mamapasamak dayta? Ay na, burbur man kan ka. Ngamgatang mo dagiti lako ni kanlas. Anya dayto yakarkar na amapaspasamak. Basta, saan nak ngay batbati. No kasta nga dapapanam. Ha? Agswerte ka kanya. Gayam kanlas. Ay, talaga saan ka nga ibati takuri? Sika talaga ti swerte. Sayang. No tao ak pumamatan akaskan ka. Maraman ak pumamat dagita kang kanam. Kunam mo tadandanay ka nagbalin a tao, saan ka di? Juan, panagriknak. Dandanin at talaga gayam kanlas. Anya nga tatilangam na agbalin ka a tao. Napintas ka siguro niya. Maamwam to dayta. Gayam kanlas. Anya ti mapaspasamak kan ni kanlas. Oray siyak, sana ka mamati. Ang bumakbak nangan ni kanlas. Kasano ang napasamak ti kasta? Talagang salang agsuswerte. Masapul nga rod, ada kami ti agasawa. Saan ka di nga inarom na kayo di? Yung namin ano abinasted mo. Tamarigrigat lang ako na. Idi ang kayat ko itan. Nupod no dya ibagbagam abaknangan ni kanlas. Jak amo no apaya poro swerte ti dumdumteng iti biyag ko. Idi kadwakan, takure. Saan mo kadi akayat? Gayam kanlas. Apay kay dinasaan? Rumbang laang. Nga agswerte ka gayam kanlas. Kanlas! Mina? Itay pa'y abuy-buyaan ka. Asino ti kasarsaritam? Ha? Awan mat ti tao ang makitak dito'y abay mo. Kasarsaritak at ibagik, Mina. Kasta ka di? Di ka di imbitaren amangan ijaruar? Kwa? Kwa ngamin kanlas. Di kamot ngaminan agpakpakita kanya. Ado nga mintias asikaswag, Mina? Kasta ka di? Inton maminsan ton? Sige. Umay nakto nga rod dagasin ije balay mi ha?
Uwan, Mina. Masaya ta nagpakita ka kanyak kanlas. Ada ka di ibagayo kanya? Malagip ko jay takuri nga imbalang ko di tarwar. Uwan, pinidot ko dayjay kat inyawid ko. Kaya't ko nga isublim kanyak dayjay. Anya? Napanunot ko kasapulak dayjay at takuri. Ang... Saan ka nagkadkad? Kukuwak dayjay. Impadawat tigayim ka. Sige. No iso ti kayat yo. Isublik, sir. Anya, isubli na kon iti dayjay abak ng alakay. Uwan takuri. Iso talaga ti akin kukwakan ka. Sapay ko mga rod. Tagbali na kon atao akas kan ka. Tapno saan na kon nga isubli pa'y kan kwa na. Diyak kayat asabali ti mang tagi kwa kanyak. Nang runa dayjay alakay abak nang. Amok, saan anasaya at ti adday ti panunot na. Anya? Ididaan pa'y lang ti langak. Narugit ka natapokak. Imbal lang naklatan. Akas lawan anyaman na. Ngam itatam mo na amang mangtedak iti swerte kan ka. Kayat nakon at agikwaan manan. Iti uray ka ano man. Saan ka malipatan takuri? Kanlas. Nagbalin ka may sa babae. Nakapinpintas ka babae. Siyak na ito'y kanlas. Tita ko rin nga inarakop mo. Ha? Awanan ti lunod kanyak ti bruha. May sa akon a tao. Kanya? Isangonak iti dayjay alakay abak ng kanlas. Kayat ko a makasarita. Kanlas. Ayan jay takuri. Apea day ti ababay ti isangom kanyak. Awanan di takurem. Siyak dayjay atakure. Anya. Sayang. No kumataindulin na. Inanadan na. Sika kumati agswerte ita. Ngam gapo ta imbel lang nakidi. Awanan ti karbangam amang tagikwapay kanya. Anya. Katkas panusam iti kinaagong mo. Sikamat ita ti pangiyakarak iti lunod. Nagbalin at ako rin tila kay abak nang. Agnanayon kan akasta. Aginggang addan tumet tinasayaat ti panagpuspuso na amang tagikwa kan mangannad ken ka. Inaywanan ni kanlas ti takuri ubing, kat dayta tinangipaay kan kuana iti swerte. Kat gapo tanagbalin a tao ni takuri, anawaya-wayaan manipod iti lunod ti bruha, tibak nang asaan anang ipateg kan ni takuri ti nailunod. Ngam iti panaglabas ti panawan, nagsubli ti don na abaknang iti kasisigod na. Nagsubli iti kinatao na, gapo tanaamiris nan, abaruman wano daan dagiti gamit, rumbeng nga aywanan. Bueno obing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Elena Nudo, iti direksyon Mary Jane Castro, musika kan computer recording technician Dante Martinez, isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal?
No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunod kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.